Ole, ka channel la kalulom le veka chu masain like comment share subscribe kam lo ti sak ve turin kangen masa che buni LADC a sarkar na mumalom hlei thei tak lo wangin kam buina sakhop me a tun hnuah hian ZPM Legislator Party te chu ani inting country thiam thei dan tu rang zongin Rashid MDC te UDS sarkar ban na chungchang anh media làm thế, press conference nhiều khi tụi nó cần sòng, mà in hôn thế tất cả ra, mình làm bữa say sắc thấy cái lòng muốn cần kia, cần media làm cái thế nào, VPM Legislative Party mình lệ, cần district headquarter, VPM Party mình lòng thu cái xe này, với đại diện rồi tụi tấm tập, ông bà chú ni som di pakwa khan kan soi to a amaro chu khan mi piela ma khan development thar lo oma tung ko chu voi na hian soi ki a thu dik khi mi pi ki ata pon sa kan duwa chu tiang hun kha kan an nei thei tu re hi kan lo tak vet veta voi na je tiem de ni se kan party de kan party huai tu te ne na press conference thu kan soi hi thu dik kan ni ti document be chan sắp có soi kan ni ti lai ram pui ke poi na mun khiat sak kan duwa mi pui ke poi ni min lo ngai thak saka min support tu pein kan an so ma sa tu ni ale tu na chuan press conference kan ni na chen te kan an soya press statement hi kan je PM Legislative Party a kan secretary tu ela ding liana MDC giống tak LCBL2 anan so mga an siat suak sila atra anget lai ram di pui song song chibai kabu kacho kan ram le nam in hana lungpo 6th schedule to the Constitution of India le lai autonomous district council constitution conduct of business rules so hing le alzuta alo tamai hi alung chiat thakin avan duai thak tak zet ani kini ZPM Legislature Party lai autonomous district council te chuan hetianga kan district council in hung bik na le kan dan le dun bo chiat na alo ta se mei hi kan dem tak zet ani kan thiat thawangin LADC United Democratic Alliance BJP MNF INC sarkar piantir tumna atangin voini khengin UDA LADC sarkar thar chuan kan CCB rules alzut na le bo chiat na zong zelin ma alain thil ti thei tu ten ma anla pui te zel nei hi an district council pathian in laifa te ta na ro rel na sarkar min pe po hi ahim lo chota ni in kan fia ani lai autonomous district council emergency budget session date ni som hi le pakwa august sang hi le som hi panga a ko ani dan chungchang a po kan dan ding lai CCB rules som thum le pahi na clause 6 ina soyangin kan governor zom takin emergency budget session nei turin khiat tirna notification ati chuakin ani len lamin minron fix sak ani kha kan governor hian emergency session tura khiat tirna hi lo ti chuak po ni se kan CCB rules somthum pangana a chuan hetiang hian ani ziak ani rule somthum pangana clause 1 a khan rules somthum le panhi na manga session hi ko ani in secretary in ning zia nan bekin ko na chu ape chuak turania session hun tu ruat ni atanga chiarin ni somthum malama ko tur ani ang chutiang tak session ko dan pangai aya toya ko embo emergency session ko ani point abi taka lamkal tirin MDC te hena an pengei turani
จุดยังอ่ะ emergency session ก็อารมณ์ง่ายอันนี้พอยิน session นี้ตัวรวดอาจังยินนิสมมาละมาเพียตีร์นับเปกเงยตัวนี่governor hi thu nei na sang tak nei ma se chu athu nei na chu dan rules chunga amang tu rania dan rules aya sang thu nei na nei ani lo ti kan fiat atha dan chunga leng tu ma anom lo chu wangin governor hian session akau dana emergency point kovin mipui ham thatna turatan ani poin rules 32 clause 6 mangin adu hun puna ako theng ti nima se rules som thum panga na hian rules som thum le pahina pui apwam vek ti kan riat angai ani hoina session ko na ti chuakin naktu ka emo tuk le a emo ani thum na ni mo ani li na emo session ko ngot theina dan governor hian anei lo ni chutiang pokin chairman point anelo achan chu normal session misom thum ti te emergency session misom tal ti te khan omzia le tum anei ani anytime ti hian governor in jingkara emo zana emo session ako thei ti na lam akok lo business advisory committee BSC in business list asiam chuak thin tur ani a tuntum emergency budget session a hian BSC thut khom awm lo tin list of business hi chairman in BSC thut khom po kolovin ati chuak ngot nei po hi parliamentary practice le dan za lo na ani date ni som hi le pasari ogasa session ko na ti chuania date ni som hi le pakwa a session ko ania list of business ni som hile pariata sem ania kan CCB rules somnga le palina clause 1 ina soi angin sitting nei ma ni hi malama ti chua tur ti ani bok ani UDA sarkar pu zangura tuna kan CMN BJP azom nuwa governor in session ko dan kalpung zong governor in session ako dan kalpung zong zonga hian kan CCB rules 2010 attend zomin langma se attena azom le chuang lova governor hi dan palzu tura thunei na pek ani lova dan bong him tu ni tura Constitution of India in arwat ani 11th Lai Autonomous District Council drama nominated Pali Nein Tram kan mangzo te pin thani khat chok tak hun kan nei to Lai in UDA Sarkar BJP MNF INC alo pianga District Council kan ne tangin kumsomnga pathum lai alo tling veta hetiang thil duom lo le politics a phubalak na le len na tun trama kan mang tun tram kan man me ka alo theng ta mai hi oi kan ti in tun huwa chuan theng to lo ram se kan ti tak zet ani kan MDC te nominated MDC te zaom na hetiang thil du om lo theng hian ati zaom lo bin ati borbang tak zet ani tun mai in LADC a hetiang nominated MDC te in ban na hi ala theng ngai lova kan tho pui kan MDC pui te pu H laram fo na PC biak kan sang le PZ ngun chi ni te thinlung takin kan tuar puin kan lai nat tak meu ani District Council and Minority Affairs Department Secretary atanga le kha chuaka UDA CEM UN Zangura recommend na anga kan governor zom takin nominated MDC pathum aban na terminate le nominated MDC pathum aron ruat tharna a hian thilmak tak alo lang chuak le tamei boka no sarum sarkar hi apen fu tak thelo ani bere date
นี่hi September sang hi le som hi anga a lekha chuak chuan nominated MDC PH Lauram Phona PCB of Than sang le PZ ngun chi ni te chu aron ban terminate a chuti rual vek chuan chu lekha buk chuan date ni som hi le pakwa August sang hi le som hi anga a nominated MDC Thar Pathum Pu Lalzao Machinza MNF District President Longtai P Lal Hoi Tuang Ivandir Lai District BJP President Le P Zonun Moi Pu En Zangura CM Bialami Chu Alo Ruat Vel Derto Ani nominated MDC Pathum Anban Order Ummayin nominated MDC Pathum Anruat Thartehi nominated MDC Anlo Niman Derto Tina Ani Nina le ham chatna le indu sakna an kalpui don rawani point dan le kalphung pa nga hi chu zombe ram se achatur kan ti thelom ti ta ka wanga inchung tha ko nei hi lairam mi pui te hian kan kham to takzet ani lairam hi adam lova chan chua angai takzet ani tu tinge kan lairam chan chuak tur hian lo pen chuak ve don le UDA Sarkar alo piang choga an malak na hian mipui min room thai tanghal mei hi mak kan tia mipui ham thatna du ber ang khima sarkar thuaya mipui tan tia an au chua pui na chu mipui tan torna le len na aron ni tamol mol mei LADC Sanitation Department huaya lo thei lo na awanga sanitation MR kum khatatan lo lak lai lok po chu laklo takin kum khat po atlin mayin an ban zui tanghal ani hi in officiating teacher zirtil tu in dai lo na awanga lo lak lai lok te po ban zui ngal vek an ni le zel po hi lairam mi puitan chuan hadam le thin thia ngam na ani don nange ti hi lairam mi pui zo na ani an lam tang lo te tan chuan van pui achimani ha zel mei ani hi kan sarkar hon mek UDA sarkara chuan budget pass thuaya an klin le na tura in high vote thuai bak le mi pui room thai ba he no sarum sarkara hian kan hu don nange ti hi kan zo na aniครับกันpress statement ค่ะกัน secretary เที่ยงตะกินนะเชียระสวยจ้าที่พวกง่ายตัวละกันง่ายตุติรวยจวนไว้นะเดี๋ยวเตรียม legislative party ที่เลยกัน district headquarter ช่วยตัวแต่ press conference local ที่ introduction ในพอถ่ายกันที่ที่วิลดิร์สัง MDC leader opposition party JPM legislative party leader ni kaniya kading lama to na press statement share chuak tu kha JPM legislative party kan secretary who elab ding lian kinja LC MDC constituency MDC ni me kaniya kading lama mi hi hu velam kading kavelam mi hi pula lom sang ai peto MDC Sekul constituency ani hi LADC hian MDC dinga atram dina ani to sidial berte sinami ani adota ka velam dota mi pu h leram ega tumain kan district council executive secretary lo chel to pension tani atuna hian JPM district headquarter hian advisor consultant make ania ECM is an headquarter executive committee tuan ading lama helama thru hi pu lalun sema JPM ma MLA candidate long tai we semi khani atuna hian general headquarter executive committee member ania district hian chuan ni na anei lova hoina hian
Jangan headquarter tengah kan dua tu aman minan telpui telpui kan lom tak kita. Tujuan LIS sa tu belawi kan MDC patum o dilalem bona yang kai ki MDC constituency mi telpui boka o hi zatanga buat pui we sah kan MDC nilai min telpui boka tujuan LN lambat suana bungkang sau MDC min telpui bok ani kakak boina JPM legislature party tengah romkal tele kan district court tengah romkal kan party tu te mi kui ta kanani mer na ani ole kan secretary kana soitam bia wa soitam rualin phir ngai lai oma mani se som kan nei kan chuasan huwa kan house leader tele member ten katena tuan soite poka phir ngai lai bokin ka ti ama sabera chuan CM appointment chungchang le ban ni dan chungchang akha ko tin thiam min chan thi to wa kan dikani ti kan phe to na chungin mani ha au som taka kan house leader ina asoi ka phiat thiam lo kata bangin soi phia kan tum do na ni kan dan sob ni pakhat na pali na mangin appointment te kan ni tuan kan dan sob ni pakhat na pangana sob number pangana mangin protest nei tu ti ani within 30 days nei ni lo se khasi maka pai ani turani ti provide so eng ma lova chiam ani lawang ani yang ti lova chu afiana chu ko ta ready legal advisor po khan provision lo ti in high court sa ta khan sa ne na kana ti ani tuan chiam ban thei na hi kan dan som ti pathum na pakat na bi na te kan dan som riat pathum na mang te khan ban turani kholaya majority nei love abang turani ti awang mai maya chiam hi ban thei ani lova chu kan soi fia ding to ka soi to lo maya ma chu tiang chuan ko tin February ni som ni pali tanga governor approval appointment mule ni som ni par saria od la kham ka oma ma se ni sari me sa ni le som ni panga governor order khan ka appointment kha cancel a declare na len vote ta ka ani ko ta kanan kinga ko chuan thutuk na siamin February ni som ni pali atanga August ni som pali theng khan CM kanina ka min pom saka still subjected remain in force atia tuan main ni sari atanga avoina kan CM nita puen zangu rahi oka ni som pali theng khan chuan CM nia delhi ate azina office te akaya motor te mangang chi song kha akin sel saka CM ni na ka ahi sakta ani tuan CM angin ho to po lang e tura kan ngai tu ta tang tuan kanda na hian CM ni lo hi flote san nei ngai lo CM ni lo ve min ti na ka ni som palia flote kan nei na tang kan CM kan ni le ni lo chu kha na ti pia ti ngom me tu ta kan soi bel du tu dan kan nei hi hum him lo vin ko ta kal lo ta ni ila hiam lo chang khan kan ren don ti na ni tu wang chon ke ni ZPM legislative party chuan da ni kan lelam wena kan ruin te hian bo chezar dar ba se ahum him turin ke kan pen zar don ani ti kha kan sei du ani tu chuan ama chu appointment ani pe kan ni protest po nei ani kan lom pui akal kang zele kan lom pui tak zet ani ti chuan ama post to protest kal kangin CM ani heta chu ti ro chuan budget session nei turin emergency session akha governor chuan ko wa
นิสมหิปะกัวอาคาอารมณ์รวดตะพาลันนี่นี่นะกันเพลสเตทเมนอาคารอาเจียงเออามาเราจะใส่เฟียกันดูไล่ตะกะจูเฮดานสมทุมปะนี่นะเฮียน sub number 1 2 3 4 5 6 10อาเกงเตละแต่ส่วนกันรู number สมทุมปะงานนะส่วนรูสมทุมปะนี่นะมังอาเสสนที่กูอันนี้ส่วนเฮงที่เฮียสมตัวนี้ที่อิน emergency session อะพอค่ะนี่สมtalอาจจะตัวนี้ที่กันนี่มาเซนี่สมแต่เราวินดิขัดโจอาเก็บเชียมินบัดเจ็ตสมกันนี่อันนี้ตาตัวโจเขาสาพอกันนี่เดียวนะสาอ่ะวันนี้เฮียนให้ได้ด่านที่กันที่พี่อันนี้เราว่าด่านนี่นะสวยที่เอ็นี่ตัวกันสมไม่อะด่านเสียกระวังเฮียนเอ็นี่ตัวกิลกันที่เราว่าไกลเล็กกันดูอิงลำปาที่ BJP เละคอนเกรสเละ MNF ที่เฮียนด่านอันไกลเล็กก็โตกันนี่ที่ค่ะสลายอาคารกันสวยดูอันนี้แต่ส่วนบัตรเจ็ตอาคารอดีตก็ส่วนกันเตลดูลงได้ส่วนพวกค่ะด่านโบเชียบัตรเจ็ตดิสก็ส่วนนั้นเลยค่ะดิคินกันไปแล้วว่าดิกโลตะกะโรเรลน้ำพุนาชวนเตลดูลวินกันชัวค่ะบัตรเจ็ตค่ะกันป้าคุยแต่เราอันนี้ทุกที่รู้แล้วกันสวยเลยดูจู่มีปุยมังไงนิยมตะเคียนเอมานี่ ZPM legislature party MDC เตบังอ่ะเราเลยลามโปละทีเราวินมีปุยอ่ะมินจิ๋วที่อ่ะมาเซอันนี้เราสนาโปก็สวยต่อการบัตเจ็ต majority นะนี่สมดีเลยปะนี่เอเบริลสังดีเลยสมนี่ปังอากันป้าก็ซาค่ะก็ว่าเราทุนไหนนั่นมังอินวันนั้นกันสุขารเขียนอันนั้นเล่นโวยตีระหว่างอินวันนี้ทั้งเฮียนะหุ่นบีปังอายะโลกันละทีเราว่าสกินอินโซเมนก็นี่นี่นะอารมณ์เชงโจ้เมื่อสั่งอะไรจะกลัวเลยที่เขาเราเชงโจ้ตัวจู่หล่อตัวนี่แล้วมันจุงสร้างอายันกันซึ่งมีดีสสมตักจู่อารมณ์ถูกกับสวยดูว่ากันหาสัตว์นั่นจะมีเพียรสักซุ่มหล่อตัวตกตู้จะหล่อตัวแต่เตียงอ่ะมินหันเตหีอามาจู่อะไรอามินิสตรีจู่อ่ะหล่อถูกจะเพียงเลยดิสเลกต์ปาร์ตี้มินินกับสวยดูบอกกันนี่ที่ส่วนบัตรจุงสร้างอาคารนั้นรูดเลยใช่ละเฮียมตะกินมีปุยเต็มมาไงนะว่ามาบัตรเสร็จตะค่ะมันโมตะกป้าสงายนี่อันเตียอดีตเมื่อตีนะอมังมาเส้นบัตรเสร็จปุ่มปุยขันเอ็นการนี่ละเอเบียนี่สมนี่ปัญญากันป้าตากอาคารกันข้าวสิลบัตรเสร็จกับปุ่มปุยเมื่อสิ่งนี้เลยสร้างรูปเลยจะตุ้มสมนี่ผลิตปอน07นั่นนี่ตัวนั้นป้าสักขันเมื่อสิ่งนี้เลยสร้างรูปเลยจะตุ้มสมงาป0.07นั่นนี่อาปุ่นนั่นจู่เรื่องนี้สมนี่ประคัดสักวันนี้จะมีปุ่นนั่นพอจู่อันนี้นั่นตะการชวนมีปุยตานะมาส่งนั่นลำพอยันนี่เรามีปุยตานะเชียลำมันนี่พอมีปุยหาร์สัตนาตานะบัดเจตค่ะติปูอันนี้พอกันนี่สุดที่รู้ชวน Second Finance Commission มิโซรามินบัดเจตกันนี่ที่ salary เหตุ92% นักละชูบางส่วนสุดที่จุงส่วนหักขัดเราฮีกันได้ลงหัลอันนี้ชูบางส่วน Second Finance Commission ส่วนน่าคาร์ลละตัวเราตัวริน recommendation เสียมันมาเสจุงส่งพอจุมาสามินเอ็งมาไงเราเห็นทุนกันแบบที่ตะการน่าสมเรียดเละแบบนี้ไล่ไหมada ani ambak intiam mi puitan development atan manturan nilaw juti ang ani chuan kan budgeta nuwa somkuwa paghi 92% flota na kalma kanindai sakat flo kanindai tolo laya na somriat le pagmi jet mai anhanda le hian engzate me vinge kan lo hi kan dai lo don ni tumi na en tir tu election kum ania antulen fan chu gat lai na te na thun tum na wang ani ti kha
kan sei du ani election oriented in he budget hi an buat se ani tin kha budget a khan eng ma ti dang lama umlo e bill tha kan budget pa saka kem an ti dang lama na an pun bel chia ma tax khon na tura nuai som ni pakhat an da bel ti mai lo chu thil dang lam a omlo kha po kan sei bel du chu kan CCB rules ta kan en chuan budget prepare ani dana kan da ga som ni pasari na te ga som ni pariat te ga som ni pakwa na te ka kami mang kan budget ki kan prepare ani ti ani ma se kan dan som ni pakwa na te nan dan ga som ni panga na te mga prepare ani a ma se chu an thai lang chuang mi lo six schedule para 13 kan en chuan District Council kan income te kan expenditure te how sa discussion ni thei turin le turani ti an ya ma se apoi mo ber aka dan pani aka thei hilin budget aka how sa kan an present ani budget chung chang a chuan ka thian ten an la soi bel tura kan ngai a kan press statement apo kana langa soi bel le kan du chu nominated chung chang ani anong chia tha kan ni tu ariru na tha kan ni mi rok hrui sit chat du zonga thani thum le he sarkar kal mai turina golden jubilee kan bang to kum somnga pathum na kan kal me ka hian hetiang ang renga su nu borle Phía renga ta na du omlo chen tu han ni CM tan hian a za tha ka an sarkar UDA tan hian a za tha ka ni tu nominated MDC hoi ban tu ren chan voi thum ka nei to CM pathian le ka to pi ta ra CM voi thum ka ni to ban du ni la ka ban thi ni ma se kan ram historia hetiang president hello tu chen tu ni hi ka du lo him ma ban tum na ka nei lo wa ka ban lo mai ani ma se ga ti ge bo na chuan an ban tak mai le an thu ni ya an ba na kan soi se thiang lo a mai ro te mi chung chang a po hian aten om em me tu e sarkari na da na pui sak lo dia tu alang che kan statement akan alang tiang tu second September ni hiya nominated member te an ba na ni ti kan thia a ma se an bang na muna no kha tu ni om takin mi pathum appointment an pe a ma se ne appointment pe ka tu August ni som hi le pakwa kanan pile de ti tu MDC post vakan a om nia lo chuin MDC nominated ka pathum allo ko mander mai ni tu amma katiru arab tha kani da ni kan hello ni to in tilian ni dan phunga oma ti masak tu le ti nunun tu ro mani ma se tun ho sarum sarkar khuang te bit sarkar hian ti masak tu le ti nunun tu po angai sak man ka mia loba MDC te ni September aban soba ban an ni ma ni som ni pakwa ka sa kan midang patum te kan e point ta ni tu tu wena hian an e point ti kan lom pui ama ro chu za tha kan he tha thum le MDC ni tura party president patni te ina mi ro ri sit chat tura he ni na som ta kanan vuan du hi tu andiru yate no mani ti ro amak ani ai lấy soi thiam ne ha ai zol la min pre ta tu wa ken kan ba na ni an tia ai nin soi fia hela ma kan ho tu te ma se ai zol am chan tin kan so ta ai zol la min so la ma tangin recommendation an ran siama pressure no sata kan siama wangin siam recommendation angin pa mo chuan abana appointment hi siam mai ni an ti chu male amak kani ti chu tiang hian min nominate don ta ni se MDC ni don ta na ka duro wanga za ka tu politics sa kan luta mi te ru ti na ngoi ngoya an chan ho sa hang
Iyan kanina te chu adana dangalom MDC ni na chu khal nge chu angzo nga hi chu ara ka kani tu kan lo pi rualin an lu muang ngem le ti kha ka zot du ani ti chuan dan chung cha nga bok kan president mena khan alanga kan seibel du chu officer posting and transfer chung cha nga khan ni khata khan officer posting and transfer ka order an ti chu ka ma se executive committee nun ta ka ngai tua ani lo che ka ni tu ni min ni thuma khan officer posting and transfer ka an ti dang lam le ve khatiru agan nu mal lo chor kha rahi akal phunga chuan order asiam ni chuan thari khatte kan ni thum te tal a hi tu order hi din pui ong tak kan din pui thin ma sen ni chuan ni khat ti akep awm le ta ni chu amma ni executive po anin hial buai ni ti kan te zui le nga chuan lungurual takin nga hi an thok lo chana an kal ze tu ra po lungurual takin an thok don lo ni ti alang reng hal mai tu hoi na hian vai sa ma ram huai apong ta an ti angin tu na UDA sarkara BJP CM le BJP member te hi vai sa ma ram huai apong ta langin sakai bak nei ko hamang takin andil tra mai an ha hum ruai mai lo mo chu ka zo na ni chu ti rual chen an sei bel le ka du sarkar yan da le du mu mal takania chu mi mang chuan appointment te posting and transfer te kan ti thin hey sanitation worker te hi sarkar kan siama po kan du song mi kan appointment lo department ni na tha mi felan ti ta ka kan ring mai thi na kan ring chong mai ni tun kan sarkara po sarkar masa MNF le congress sarkara appointment an pe ka te ka atam so ka kan chun zom tir mai ni mi ta ni thum te chu athar an amai ro chu akum dik takanin an appointment ka 2 April 2025 ta kan ti ni ma sen ni chuan hei appointment ka 2 April 2025 to 31st March 2026 ti ka an appointment an ji mo chung khan ke ni ai re thei jok te na noi nu jok thok ka in tung nu ram te ka he thali nga an so kha run chu ni thatum tu ra ni a nakum dise kumin December a so kha thari da na cho piang tu ra ni a January February March heng la thok tur an ni chunga re thei jok te anin tun nun na tur po ngai sak lawa an appointment la nung re an han ban mai ai tu rap ani tu rap in ti vm mi dang appointment an chuale ga don ani a chu ti an booking officiating teacher chung changa po officiating teacher hi budget bill ni som ni pahnia kan pa staff budget ka president khan officiating teacher athar pakhat ma kan da bil lawa budget to sa kharing thobin chumiang chuan zir na in amamo wangin appointment ka kan ti ya tu kum khatatan ani bokani ma se chu po chu an ban le ani chumale he sarkar hi mi pui mangai na wangin kan dinani an ti hi mi pui te chunga protection tu mi re thei te chunga theilen takaro re na ke po tu ra dinani ti hi hoina tang hian hoina atira dinan tum tan tira tanga hoin ni theng hian an kong zo le an thil ti hian alan tir an lom ni danan bo chelo bo che ro se keni the PM legislature party ro chuan kan ram le nam him na turin dan hum him turin te kan pen te lama anin an lo bo chiani point siam that tumin khoi muna po ko ta ani mo ni pui ko ta ani mo ro re na ani mo kal pui del kan tum kan nominated MDC te po in ko ta an kal do nge do lo kan phelo
อันมานี้กุตอินหัดนี่มาเซทุนในหุ่มหิมตุบะด้านปุยสมียหรือว่าเวนักัน MDC รัวโอ้ UDA อันสุขารันอินดินเป็นเรื่องอะไรพอยันอันมักกันนี่ตัว BJP President nominated an appointed MNF President an appointed Congress President kakuyangan anda veta atel veta mi lo mai Congress Party ta ni na lut set ka kan itu an party intun na ta na BJP sarkar hi kan som anti tura kangai ma se voi nai ro chuan KUDA party hian Congress Party tu thiam takin a phen vel ani hit lo he mong som sarkar hi akal rei po le mi puitan he ram le nam tan he ro re na pathian in pe tan hian hat na ken tu tur ani awang in that ta ka sarkar ko pui kan sa an du ngoi amai ro chu dan le dun an bo chiat thu chuan ke ni chuan a hum him turin ke kan pen vel do ti ka choi du ani ti chuan ka thian te pon an choi duang dan bo chiat na ina ni ti na hun man ai chuan pathian biak in buk thiang ni ma dan hum him tura ma hi ke ni de PM de legislator party chuan kan thanga he opposition party a hian ma ila da nahi kan hum him da tura di pot chuan kan lung a oya nuam kan pia kan tha thawe me ma pathian min thuai sela malam hun local del tura po sak takin ke kan ten do na kan media lam te po tumi ko a chon film cho kan ngai na min film chwa del turin a in fin na le in khiat na ka kan som du ani ke sarkar hi mi pui sarkar ani lo wa party sarkar di tak mi pui te ta na har sat na chen tu ra ta na sarkar ding ani ti hi ato beraton kan sei du ani ro me kan MJ members te invite to by ka book che wa chu tiangin la ram pu te invite to by ka book a cheu hey tung so ka kal phung kan ho tu te na sei tia to a thi ta ka sei do to lo wa da langa o sam ta ka thata ka ka the si da pa zu da ba ga boi le boi ta mai he kan ni ti hi ni pu hian an riat ka du a da nang khan kal ta ila chuan me kha tan kal so ka na kha thata hian kal pui to nga boi ni a to na kan tak pon tok mani ka ring ama ro chu thok man lo hlau hrim ma dan po el mu mal lawa gam lo du an ti ti ta mai hi apoi ka ti a district council hi state le six sedun huai din notice ai na oma ke ni hi six sedun huai dan tha pa din kan ni a dan po hi kan hu tu na sa te khan om je nei ta ki thata ki lo duang to ni chu tiang chu kum songa pathum kan lo kal to a moi po na kan nei ngai lo dan ngoya CM ro chu in thak chen om chi ne du da le ngai dan na lo na ba ngin CM te chu voi tam tak in thak ani ama ro chu khanga khan tun ang em ma dan pa zu da ga mo in ro he lo mai lo chu wa ngin hei hi pui kan ti em ma ke ne je ke legislature party chuan chu wa ngin a top thegin do da ze kan tu mani ti hi wen ya hian lai lam pu he ta he ka soi do ni chuan manager government kan ni na takin autonomous body kan ni a dan phan kan ni wangin house practice te po akal phum kan nei ve ni kan dana chuan kan hu tu te soi kha tlek ban soi thuak dua ni som thum a ro chu ni ti 32 khan en zia ka ma se 32 kha ma sa zo ka ni 35 ka thung nu zo ka ni he ta 32 da lo soi to kha 35 ka soi tia le ve ab dan ma sa ka dan nu nu kha soi tia ve ka ni emergency alone ni poi ni som ta ka tu ti kha oma ni som ma hi ka lo re ni ria zanda ria ta se som le kha kan huwa chuan chu mi rual chuan in a list of business ka daily business ko kan thung hala
chuanin ni kwa khai se son kan nei hai le chu dan kal cha tani kan ra ma hian he ta pang ko hla bera tu sen plak pol fa hla ber kan he ka chung zong ngai tua tel vekin ni som tala ka turani ti khani tuna chuan kha ke po se son ma sa ka tel man lo ka zin playa kha se son ko nia len man ngai long lo re reng atu ka thut kal khan ya ka tiang khan ni wangin chu wangin apoi em ani chuan BSc avoi tam kan thu to BSc se son kal phu kan ngai to bek tu tu ma BSc thu dom lo ti kha ka soi tel do boka chia chwa tho ni tak na in chu wangin dan par zot na atam nu to ka lo thei lo kan boy zer do ni ka sia ti kan soi lok do ni chu chuan sanitation workers te ban chung changa na ka ti khop maya achan chu sanitation workers te hi nei thai te chung ko har sa tak tak ten ni politics kwai go bak lo he workers la ka hian wen tina a nang ni ro hei ni be ro se tia khotlang ina chen chon thang chwa ten ni chu tiang ang mi har sa to phok ta na kan han da post te kha an ban do nia aba kha u tu he ngai da hi chu bang an ngai to he ta ni ti kha ka soi te du do ka tin WTA mi OTT teachers te hi ka dia la chon kan mang ta kai lu tu tu la hian OTT teachers kan la ka OTT teachers si kan da na khan kum hiya we ka appointment tur ni chu kan kal phung le chu tun ma takin budget a khan achan chu mi teachers training an nei chuan kum hian training a an lo chung an thok tur ani ti kha kum hi tam khan appointment kan pe chin tu la hian kum khat to na tur kal lai me kan ya chu an min ban sak ta sia tu la hi dum zau tang te school a don to lo re ko thanga tam tak su kal thelo na don koi khop mai khi koi ka til do hi ni koi to na si then tuan ni tlat ani ti lai kha ka soi sia do bo ka ni chu chuan ka du tong mai lo du kan chen te pan na soi du anga soi tu la tam khop mai dan pa zo lo wen ka sila pluang takin goi le hian kal to an pa zo thina da hian anin pa tu le thina ni ye hi ni pu hian min che sak te u kalo tuna kan ngai thak ta kan khanin UDS sarkar MNF BJP le Congress ten LDC a injam khomin United Democratic Alliance ti UDS mangin sarkar na an siama chu sarkar na an siama chuan dan palazut na ZPM legislator party chuan anasa mawangin budget discussion po kan tel du lova kan chuak ani an ta UDS sarkar te hian dan lo bo che tak rengem comment lama kan lo sei thuk don ti chuanin tuna video kon yak mi hi lal heta horalte an ya khatam pui va thonia a channel te lo lu da ngai lo subscribe venga a video te like comment share te lo te sak venga heto panchot lang zel don ni en zawain mung tham tu vek ule